emhlabeni ogama uThixo alinike umuntu engasindiswa ngalo. Ucela uthandaze Tata uFrene egameni lika Yesu. Nkosi engcwele linamandla liphilile. Thank you Jesus. Libukhali hlangothi zombili. Lifundiwe ebusuku. Sihleli phansi simamele. Nasi isicaka sakho. Naku umkhonzi wakho. Thetha ngaye ebusuku. Thetha ngomntwana wakho. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Xa sibuyela apha emva kule ncwadi yezenzo chapter number 1 apho siva uYesu xa ezohamba ebashiya abafundi bakhe ebashiya emhlabeni enyuselwa phezulu. Uthi xa ethetha nabo ke pha kula chapter number 1 uthi hlalani eJerusalema ningemke nilinde ukwambathiswa amandla kaMoya Oyingcwele. Nilinde ukwambathiswa amandla kaMoya Oyingcwele. Xa sifunda chapter number 2 lantu Yesu ebeyithethile chapter number 1 sibona isenzeka. Ethi babehlangene abantwana bakhe uThixo behlangene endlwini. Ethi izwakhe kwavakala isandi esivunguzayo. Uthi kwabonakala lona lowo ethetha ngalulimi lumbi. Kwase kufike umoya abayithendiswe ngabo abafundi bakaYesu abekuthiwe hlalani eJerusalema nilinde ukwambathiswa amandla. Chapter number 2 uyafika ke Moya Oyingcwele njengesandi somoya ofuthusayo phezu kwempilo zakho. Xa efikayo ufika ngendlela engaqhelekanga. I am sure ngamlindelanga nabindlela ayisengayo. Kwavakala isandi esingathi umoya. Kwavakala lowo nalowo ethetha ngalulimi lumbi. Wayeselefikile phakathi kwabo. Wayeselefikile uMoya Oyingcwele ngamandla akhe. Wayeselefikile. Uthi kwavakala lowo ethetha ngalulimi lumbi. Abantu behle kulondawo bajongana. Babuza noba yenze kanjani lonto kwaba bantu. Abantu lento bayifundiswa ngabantu abayazana nabo yenze kanjani. Kodwa ngenxa yesethembiso uYesu asenze kubo wathi hlalani eJerusalema nilinde ukwambathiswa amandla. Afika amandla. Afika amandla kaMoya Oyingcwele. Kwatshintsha ulwimi endlini. Abantu bedibene. Ingase ngamemezela ukuthi kwasisizukulwane sethu ingase kufika abantu abazofikelwa yilento ingamandla kaMoya Oyingcwele. Abantu abazoyivumela lento basebenze. Because in our days uMoya Oyingcwele it is a priority. Into ebaluleke ngaphezulu kwezinto zonke. Into ebaluleke ngaphezulu kwezinto zonke. Chapter number 3 eselefikile uMoya Oyingcwele siva apha kule ncwadi lamadoda uPetros noYohane siyavuka uba bahamba baye endlini yokuhlanganyela kuyo kuthunyiswa inkosi. Xa befika apha ngasemnyango kukhona indoda ithile. Le ndoda kuthiwa yayisehleli apha kwezi verses zathi iminyaka engaphezulu kwe40 years. Ihleli endlini kaThixo ekuthunyiswa kuThixo. Uyabona apha abantu babesiza daily ukuzothumisa but kwakukhona umuntu owayehlele eminyango ongakwazi ukuhamba. Ethi lento kuyenza kuba sesikhona ngaphakathi lento kaMoya Oyingcwele okanye amandla kaMoya Oyingcwele angasifikeli sisonke. Because uMoya Oyingcwele xa engakafiki emntwini othile lowo nalowo kunokuqonda kunezinto ezingatshilekiyo ongawuthi wena ngokwengqondo yakho okuba ngeke zenzeke. But nasugcwele ngalamandla ufikele nguMoya Oyingcwele kwenzeka izinto ezingaqhelekanga. Because lento yokuhlala kolonke eminyango it was a norm. Yayiseyiqhelekile ukuba siyazi zofika kukhona lo muntu ngasemnyango. Wena sikusendlini kaThixo kuphakanyiswa igama lika Yesu. But into ebashotela abo bantu kukutyhilekela nokufikelwa kuMoya Oyingcwele. Because
uthenga ufika uYohane noPetros kwatshintsha izinto, because this Spirit of God kumoya utshintsha izinto eseziqheliwe ngabantu kodwa sibenye into, because ufika umoya oyingcwele sikwazi ukuhlala sikhonze nezinto seziqhelo kube ngafiki umoya oyingcwele. But the minute umoya oyingcwele ufika izinto ziyatshintsha noma seziqheliwe, noma seziqhelekile kodwa sitshintshe, because sekufike umoya oyingcwele, sekufike umoya oyingcwele. Senze impazamo enkulu abo bantu bamenshina apha. I am sure babefundile, they had all knowledge. Akhona bengayenzi, akhona bengayazi, because the mistake they made was not to accept the power of the Holy Spirit. Because if babenayo umoya oyingcwele, umoya oyingcwele wayezothetha ukuba le nto yoba nishiye umuntu esemnyango ningena ngapha kuba babe nesikhalo yale nto ukuba babe bemnikeza imali, ngoba imali ayonto yonke. The Bible says you cannot serve two kings. Bamenza lo muntu anqula imali, because umoya oyingcwele wayengafikanga azange akhileke ezimpweni zabo. Bamenza anqula imali, and he forgot that there is a man, and this man was being praised inside. Oh yes. Why to you so phakathi? Why to you so phakathi? But ukuchileka, but ukufika kwamoya oyingcwele. Bahlulwa sisethembiso sika chapter number 2. Engawuthi hlalani mzaleleni kwambathiso ngamandla kamoya oyingcwele. Make it a point that you do not miss umoya oyingcwele. Yes, you can be saved, but make it a point that you do not miss into kamoya oyingcwele, because you will go a long way. Uhambe ungajikela kwazinto ezininzi, because ushiya umuntu okhilayo ngasemva, because the Bible says this one is going to be our guide. Uzosifundisa things that are not taught ngabantu bendawo. Uzosifundisa izinto ezikwaziwa ngabantu. So apho number 3, abo bantu umoya oyingcwele zange afike kubo, bamenza lo muntu ahleli ngasemnyango alibale ukuba there is a person that can change my situation. Ungaze kukhona apha, you have a situation, uyazibuza kutheni ngachinji, kanti kukhona lento ingafikanga, kukhona lento ingakhilekanga. Umoya oyingcwele, umoya oyingcwele akakafiki. Uzibuza uba ndizaphuma kanjani kulena, kodwa worry not. Namhlanje ngasenimemezele ukuthi la mntu wayethenjisiwe sekhona, lamandla ayethenjisiwe sekhona. Izinto angeke zifane, izinto ziyaguquka. Umoya oyingcwele safikile. Oh, athi abantu ngathina nalomfo thina imali asinayo. Imali into singenayo, kodwa into esinayo ligama lika Yesu. Ngoko ke ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, thatha ukhuko lwakho uphakame. Phakama
Safikile the changer of situations. Safikile umjinji wezimo. His name is Jesus. 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 Ukhona. Angakadluli. Athasamangana dluli Jesu. Ibona umthanazo. Athina namhlanje. Maningadlulwa. He's here. Ukhona. Umoya ingcwele. uJupetrosi. Nawo nina mdelayo. Kuye lo. Abantu bamangaliswa. Ukuphakama kwale ndoda. Because kongafikanga. Umjini wezinto. Akuba umuntu yakwazi. Eneminyaka i-40 ukuphakama. Engakasuhamba. Because he has arrived. Xa ingafika umoya ingcwele, we remain with things. Ebandleni sinezisiqhelo. Sine-religious. Sinemimini-thetho ethile. Silibala ukuthi umoya ongcwele can do things engaphezu kokubona kwethu nangaphezu kokwazi kwethu. Unakusenza sonke izinto. Nakusenza sonke izinto. If sikelela to number 4, verse number 7. Verse number 7. Say food. Verse number 7. Baba misa phambi kwabo bathu. Baba buza bathi liyenze kanjani lento? Gunyalini eli linalo. Ligama likabani elinisebenze ngalo. Lithanda apha esingesini. Verse number 7. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Lingathi abathunywa abebuza lento abenawo ulufifi loba emadoda noma izinto kuthiwa zenzeke but ikhona into ethintileyo ngoku ligama likabani ngamandla waphi lana nisebenze ngawo. Allow me to introduce to you umoya oyingcwele umenzi wezinto akhona amandla. There is a power. We don't operate ngamandla entambo. We don't operate ngamandla ezikrapha. We don't operate ngamandla amagcwele kodwa kukhona amandla. By what power? Kukhona amandla. Ayingamandla aqhelakileyo. Ayingamandla asiwayo. Amandla kamoya ongcwele. Kukhona amandla. Bese ngamemezela kwasizukulwane sethu ukuthi kuvuka abantu abatsha that will operate hayi ngamandla ezinye izinto kodwa ngamandla kamoya oyingcwele. By what power? Ngamandla waphilana ingathi ayisabona ukuthi siyazazi izinto kodwa lena there is a power behind. Kukhona amandla kamoya oyingcwele atshintsha izinto. By what power? There is power that we operate with. Asisebenzi ngamandla ezinye izinto kodwa ngamandla kamoya oyingcwele. Into endifuna ukuyithetha ukuthi singabantu abatsha kule ndawo ukuthi let us not miss this power. Don't allow yourself
ukubuhambe lamandla ungawabonanga because uzobona izinto zingenzeki ngoba kungekho mandla. Kukhona amandla aphehla izinto amadoda ebomini bethu sekwathi kuyaphihlika kodwa lamandla ngoba siyeni sodwa asigqubekalise lamandla avusa umlilo lamandla avusa inhlanzi. By what power? What power did you do this with? Lenze amandla waphi lento? Ngoba lento sayibona ukuba ayenzeki nje ngamandla nje. Kodwa there is power behind. Lo mandla ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ehlweni ndifuna ukumemeza lo nto ukuthi there is power that we should operate with. Singahambi ngezinye izinto kodwa sishiye uMoya Oyingcwele kasemva. Because we will see stagnation in our lives. Sizobona singaqhubeleki siye phambili because akho mandla aphehla izinto. Kukhona amandla kaMoya Oyingcwele. Kukhona amandla kaMoya Oyingcwele. Uthi uPetros into bephendula ukuthi uzaliseni isiprofeto sika Yoweli ethi in the last days I shall pour out my spirit enyameni yonke kwintombi ebafaneni bahambe bengabi bodwa kodwa behamba behanjiswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngamandla kaMoya Oyingcwele. Sesithandaza uverse number 12. Sesithandaza uverse number 12. Uthi uPetros kwabo bantu, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Lamandla agezi without salvation. Without salvation. Indikela verse ayikho insindiso ngomnye ngaphandle kwendoda egama linye uYesu lona nambethelayo insindiso iza ngayo. Without salvation lamandla soze siwabone operator ezimpilweni zethu. Ezimpilweni zethu. Ingememezela sekuhlola ukuthi hamba uhanjiswa ngamandla because lamandla atshintsha izinto esezisiqhelo ebandleni, izinto esezenziwe zasisiqhelo because engafikanga uMoya Oyingcwele. Bulicela uze ngaphambili kumdlule egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela siphakame.